Yusiluchinilkin, nogats abeohelbil, hebishansa male, bishubin lekohanil COVID-19. Lekakahle sabentilil, taktilik imbehla, viernes, oshpelukinil abrila, tsokuchik pahal huitulumil Yucatane, 338 juntulul mako kutukulta yantio lekohanilo. Ichiletiobe, tsokuchukik 61 untulul, yantio bekohanilo. 73 untulule, tanushak alta bishaniko, yetel 204 untulul mako tsokuyilal, mishba yantio. Vale, ichilet soltzibila, tsaikohelbile, behlatun kim yashuntumak, yanti hospitalo. Untuship 36 habo yanti. Bashk abatu hachala tani kuchik bahatie hachpolok. Lekah bekunta, yuhelta el basto yuchla, lehtzak yahobolo, tuchaho tun, tulaklenuk besahilo, hetzan, tumununos molayil toh ola yokol cabo, Organización Mundial de la Salud, yete beshan halachilo tulumil México. Ulak silobe, kalano tuyotocho, yete tanushak alta bishubino. Kia oltik, lekimil ucha, yetek etailo, tanto tumbash yeniklemakte hospitalo, tubeto tulaklebash anchahtuk abobe. Ichilbuka mako tun kohanobo, yan 41 tulule tsokulik sikubao, mishba yantio, tsokut tohtaluyolo, matupatalo pageko mishbati mishmak. 11 juntululek alano tuyotocho, tanushak altalo mantats, tumentu chan utsak yahilo umolay toh olal, matubuk lek ohanil tiobo. 8 juntulul, tile mako ba, tiano hospitale, yetek alano. Ichiletiobe yan katul mako tun utalo tunohlumil Gran Bretaña, Ojalá chil nos lumilo tu kata antas tu lumil México. Tu kato la lobe we ila yanti le kohanilo. Ulago tu kolel lalye británica chik barayanti le kohanilo balemat ubulti. Kalam hebistun hetsani tu menenuk besahilobo. Tanushak alta mantats tu mentushan utsak yahilo umolail toh olal. Le katu kolelo tu chaho be kohanil. Un tultu nos lumil Canadá. Ulago tultu nos lumil Perú. Lale Santiano hospitale. Yetele mako helo ba matun tu tak pesalo ichile shokilo kubetalo tu mentashe nos lumil chaho le kohanilo. Uhabil ukustele mako ba ichil 17 tak 78 habo tile mako kohanova. Tulak le balas okusaba ohelbi ti umolay el Sistema Nacional de Epidemiología. Hachkana na pata le esta botochesh. Beikun desbajo hetsan tu munuhalache lumil México. Beyo kawanta hesh yola tungmau pakal ti diabach mako le coronavirus COVID-19. Con escalantik mako chihantak kolelo yom chahan, yete mako helante kupahtalil, tu me letio beyan sahbenzil yokolo. Wabin estancia nos lumil, sud kabetike, kalaba 14 humpel el kinilo. Payalt antiktun tulakal kahnalo be, kauts atanto, chen le barku tsaba ohelu tu men halachi lobe, yetel beshan, musako ohelbi, yanabalo, ma ohelan turutali, wachembi yuyalalo. Tu línea el teléfono 800-982-2826, iche españolete iche mayatun, kunukaletano, vale, chen jutial mako, kutukulta, watu chik pahale kohanil tio coronavirus COVID-19. Yan lakbash, kanon yohelta yole COVID-19, tu chikul internet, coronavirus.yucatan.gov.mx, beshan ichmaya yeteliche español. Sansamal, mixao helbi bishubin le talamila, tile chikul hela, nip olal. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Liv de Nojeda.